Корея жергесине кош келипсиздер. Кушубак болсун. Баары жакшы, өзүңүздөр дагы сиздерден дагы бир жакшы амандык сурайбыз жалпы. Кандай максат менен Кореяга келип калдыңыздар? Эң башкысы бул байланыш. Башкача айтканда бул жактагы мекендештерибиз арбын экен. Ушул элчиликтин чакыруусу менен келдик. Ошол эле учурда мени сүйүндүргөн дагы бир жакшы жаңылыктар бул ушул Түштүк Кореяда дагы төкмакын жаштардын пайда болуп атышы болуп атат. Ошол жаңылык сүйүндүрүп атат абдан. Рахмат. Эсине кош келипсиз. Рахмат, кушубак болсун. Кандай максат менен келип калдыңыздар бул жерге? Негизги максат эми ушул бул жактагы биздин кылымды карытып, улуу жол басып келген кыргыз элинин мыкты азамат уулдары, кыздары ушул жерде эмгек кылып жүргөн экен. Ошол биздин бир туугандарыбызга, замандаштарыбызга ушул көкүрөгүбүздөгү, тилибиздеги бир-эки сап болсо дагы, бир-эки кайрык болсо дагы ырыбызды, күүбүздү ардап берсек деген жакшы тилек менен келип отурабыз. Өзү негизи акындар мындай четке деле көп чыга бербейт. Себеби биз айтышка барганда казакка барабыз, же да жакын көлкөлөр дегендей. Бирок ушул өзгөчө кыргыздын улуу дөөлөтүн, кыргыздын улуу мурасын алып жүргөн ушул акындарды бул жака элчилик чакырып атканы бул дагы биз үчүн сыйлык акындар үчүн. Анан бул жердеги баягы Корея жергесинде жүргөн биздин замандаштарыбызды көрүп, жөн эле көрбөй, алардын ар бирин жүрөгүндө чыгармачылык кыргыз деген бул улуу өнөр, маданият бар экенин көрүп, өзгөчө сүйүнүп атабыз. Бул дагы ошол кыргыз элине, кыргыз мамлекетине пайда алып келе турган нерселер болуш керек. Себеби четке чыгып баягы өзүнүн улуу маданиятын унутуп калган адамдар жок эмес. Бирок ушул жерде мына кыргыздын бийиктигин, улуулугун даңазалап аткан өзгөчө жаштар бар экенин чынында биз көрүп абдан кубандык. Ошо бизде дагы интернетте айтыштар жүрүп келет. Биз дагы ушул өз ара кыргыз маданиятын, кыргыз тилин даңазалап өнүктүрөлү деген салым кошуп келебиз да. Ошол азыр бул жерде Кыргызстандан келген орусча сүйлөгөн кыздарыбыз жерге келип кыргызча үйрөнүп атат да. Ошол нерсенин баардыгы жакшы нерсе болуп атат. Себеби Facebook'та айтышкан акындарыңар көп экен. Анан өзүңөрдүн да бул жакта тармагыңар бар экен. Ошол жактагыларды көрүп биз үчүн абдан кубаныч себеп болду. Рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү акындар менен жолугушуу кечесине куш келипсиздер. Dilde kuyulduk söz asılların, Kırgız üçün jumşagan akılların. Koreyadan көргөнгө biz baktuluğumuz, Kırgızımdın kadırlı akınların. At töyüntü, tey ağızdan uğulup, akınlardın ır sözleri kuyulup, gelip kaldık Koreyaga konokko, ördesine bizge verip suluğulup. Mekendештер сагынганын сездирип, biz турабыз, кубанычка жуурулуп. Altın saptan örün kurap biz üçün, Meken jaktan kүйүүсүн таптап el üçün. Akındardın yıldızları keliptir, Kana kurbum tozolu biz da çoyup bir üçün.
Kadam ese götürülüm ağanaydı, komuz kuyulup takıldatıp tangaydı. Kol çalıp birge gana söylüydü, geçeyimizdi başlap birge ündöydü. Kol çalıp koysanız. Azırkı sözdü bugünkü geçeyini açuu sözün Kırgız Respublikasının Koreyadagi Атайын ыйгарымдуу элчиси Чотонов Дүйшөн Тезекбаевичке берди. Арбаңыздар, мекендештерим. Бүгүн Түштүк Кореяда өзгөчө бир актылуу күн болуп атат. Алыс кала тобуздан ат арытып, жол карытып бизге эки азаматыбыз, эки төкмө акыныбыз келип отурат. Биринчи сиздерге айтарым, уруксат берсеңиздер, сиздердин атыңыздардан кош келипсиздер, алтындарыбыз деп экөөнө куттук айтып, кол чаап койсоңуздар. Кыргыз улуу эл, Кыргыз тарыхы бай эл, Кыргыз Борбордук Азиядагы, деги эле Азиядагы эң эски улуттардын бири. Биздин сыймыктана турган нерселерибиз абдан көп. Ошонун ичинде манасыбыз менен катар, улуу дөөлөттүү тарыхыбыз менен катар сыймыктана турган башка элдерде жок нукура Кыргызга гана тиешеси бар өнөрлөрдүн бири бул төкмө акындык. Ошол төкмө акындык өнөрүбүздү учун улап, жоготуп ийбей, мурдатан өткөн чоң акындарыбыздын жолун улап келаткан жигиттердин алды ушул экөө. Бүгүн ушулар Сеулга келип, Ала тоодон бизге салам айтып, алыста ар кандай тагдыр менен өр тириликтин айынан оор иштерди иштеп, мекени сагынып жүргөн сиздер менен бизге келип, кубаныч тартуулап, Ала тообуздун ичине бир саламын, жылуулугун бизге көрсөтүп кетейин деп келиптир. Биз ал үчүн бул эки жигитке чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул эки жигитибиздин бул жака келип калышына түздөн түз түрткү берген урматтуу Болот Шер агабызга биз ыраазычылык айтышыбыз керек. Бул эки жигитибиздин бул жерге келгенине шарт түзүп, ушул залга гостиницага жардам берген Шелковый путь же Жибек жолу фондунун президенти досубузга ыраазычылык билдиришибиз керек. Мен айтам, мен каалайм, бүгүн ушул жерде отурган бир уч буйтүгүндөй туугандарыбыз 1 saat, 1,5 saat, 2 saat болсо дагы башка оор турмушту же башка нерсени унутуп, бир ыр менен комуздун үнүнө мокуңузду андырып, жакшы эс алып кетишиңиздерди каалайм. Сиздерге чоң рахмат. Сизге де чоң рахмат. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарга биздин кечебиздин демөөрчүсү Silk Road фондунун президенти Сой Же Кын мырзага сөз беребиз. 여러분, 정말 감사합니다. 여러분 오늘 이 자리에서 만날 수 있어서 정말 기쁩니다. 아이와이 고맙습니다. 시스템에 좋다마 아이와이 고맙습니다. 그리고 이 자리에서 여러분한테 인사할 수 있도록 기회를 준 한국이 서로 협력하면서 함께 일하는 것을 돕는 단체입니다. 저는 비즈는 Шелковый путь, Жибек жолу деген биздин фондубуз Корея жана Кыргызстан арасында маданият жана тарыхый байлар кызматташтуулук үчүн түзүлгөн фонд болуп эсептелет. 무엇보다도 이 자리를 빌어서 조선오프 대중골 대사께 축하의 말씀을 다시 드리고 싶습니다. 제가 жақында Атамбаев Кыргыз Республика президенти Атамбаев уюштурган бизнес форум, бул жердеги экономика байланыштуу 한국과 협력에 관한 강한 확신과 실력을 가지고 계신 거에 대해서 정말 감명 깊었고 감동을 받았습니다.
президент Алмазбек Атамбаевдин аябай демократия жана Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү үчүн жана Корея менен кызматташтыктар күчөтүш үчүн аябай күчтүү ишеними бар экен. Ошол боюнча мен абдан кубанычтуу. Денеңиздер бүгүнкү кеченин коноктору болгон биздин өзүбүздүн Кореядагы жаш акындарыбыз дагы бар, жаңыдан телчигип келе жаткан. Ошолорго тааныштырып өтсөк, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө карата интернеттин Facebook түйүнүндө уюштурулган кыргызча кыз жигиттер айтышынын жеңүүчүсү, ошондой эле Кореяда какао ток айтышынын жеңүүчүсү Бактыбек Табылды уулу. Адабият маданият деген аталышта интернет Facebook түйүндүндө уюштурулган кыргызча кыз жигиттер айтышынын жеңүүчүсү, ошондой эле Кореяда какао ток айтышынын жеңүүчүсү Мирият Альчикенов. Азыр эми ат арытып суу кечип келген биздин акындарыбызды чакырсак, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Актандай төкмө акын, оончу, дастанчы, манасчы актер Элмирбек Иманалиев. Кыргыз Республикасынын чоң акыны, бир нече республикалык сыймыктын жеңүүчүсү, көп байгелердин ордуна ээси Азамат Болгонбаев. Ээрчитип алып, анан сиздерге окшогон элдин алдында тойдун астында сүйлөгөн атат дейт, аксакал айтты дейт, айланайындар. Дүйнөдө тынчтык болсун десе кемпир этегинен тартып ирди дейт. Анан кемпирин акырая бир кайра айланайындар, дүйнөдө тынчтык болсун деп кайра сөз баштаса, кемпири кайра тартты дейт жукшуңдап. Кайра үчүнчү жолу айланайындар, дүйнөдө тынчтык болсо кемпири дагы тартып ийгенден аксакалдын жини келип, байбиче эмне болуп атасың, сен айтчы десе, кемпир айтып коет дейт, айланайын абышка. Бу дүйнөдөгү тынчтыкты эмне кыласың, үйдөгү эле тынчтык жөнүндө сүйлөшүп коет дейт. Ансыңардай биздин замандаштарыбыз, боорлорубуз көп жерде жүргөндөн кийин ошол дүйнөбүздө да тынчтык болсун, үйүбүздө да тынчтык болсун, эми атайын ырдайм деп келгенден анан калган ыр менен айталы. Арба журтум арбадан амандык тилейм барыңа. Санатын кыргыз халкынын мына сала келген жадына. Жан дүйнө жарык эл жарык, жакшылык тилейм барыңа. Ак кары тоонун башынан кетпеген кыргыз аманбы? Абалкың ата мурасын эстеген кыргыз аманбы? Маңдайга келсе душманың ал беттеген кыргыз аманбы? Завтрака кой союваң ет жеген кыргыз аманбы? Көрөм деп кыйлаң элдери көксөгөн кыргыз аманбы? Кайгы менен муңга да чөкпөгөн кыргыз аманбы? Анан Кореянын жеринде чөп жеген кыргыз аманбы? Bir çeti balang çınından al iningdi Kuday saktasın. Ey nak kırgızca süylöşkön karaçı dilingdi Kuday saktasın. Hırday turgan barıgan gününgdi Kuday saktasın. Ey tattusunan açu köp dilimdi Kuday saktasın. Hazır kol çapkandardın baldары ministri bolsun ılayım. Kol çappagandın baldары ministridin yanına şoprele bolsun ılayım.
Bizge daha jakşı demgelek koldop turuğdan ılayım. Jakşılık menen ırıskı çaçırap turusun ılayım. Irıskı degen argaçan dilde bolsa bolgonu, kutu kırgız elinin ünde bolsa bolgonu, Sevuldun cegindeki karaman, Aytor gelip durgan çağımız, gelip sadan barına verip durgan çağımız. Emin Elmirbek'tey canağa, yeri gibi aytkın sözündü, Kazaklar menen aytışıp kança tarp dostun döşündü. Kırgızsın uğlun eken dep kıylalar uğu ezildi. Aktangday tilin sayrasa görgöndün gönlün ezildi. Kareydin gözü bütüp kıstarı emi tartıp almasa ken özündü. Degende tuğandarın amandık surayım jalpınan, akındı kuluna silvara valkılardın arkınan. Geçen aşıralı tuğanbay aytılığın akın esteve satalardın doңartınan. Talimin alıp biz geldik taygılbay öner saltınan. Emin azamat aytты salamda, mından ardak tuğalkım amanba. Azamat özün aytkanday, avalkılardın necenin narktağan kalkım amanba. Arnamız menen ırısın saktağan kalkım amanba. Jakşı işlerdim barısın narktağan kırgız amanba. Akını gelse sıygıdıp parktağan kırgız amanba. Bayırtan beri kim ekenin saktağan kırgız amanba. Ana mikrofon kıyşaysa kırgız çakıdıp mamindip çaptağan kırgız amanba. Em oylosam neri argandaya jakşı oldu boljolu. Ansedagın uşunday göңülüme de köp jaktı. Uşuz aldım tolgonu, emin azamat mında ne köbüz. Ayta turgan gezimiz, ağayın tuğanlar kaçan. Bütünün jakşı gülögön, yürge devalga sürögön. Jakşılık bolsun, ır bolsun. Ademi bayırtan berin aytılgan, bul akındık narkka gençiviz. Argaçan eldin kaşından ak dilivizde sözdürdü biz arınav aytıptı berçiviz. Kadırlap tosup alganımına kadimki mından elçiviz. Düngünen aytan salamdı düyşen ağan amandı. Ademi kareydin mından ökülü kadırlavaytan salamdı kalkınız tügöldün amandı. Ak tilek menen birigip arvak türsök sügünüp teң ala toğunun atынан andağı neçen tuğandar Koreyaga barat dep halktındayının adat dep akınдар barsan al jaka ak kalpak jurtka jagat dep salamın aytıp jiberdi sagındım kalkım silerdi hurmat menen nartı var ululardın saltı var ulanganına kuvanam uçuңar ardayım kuvarganına kuvanam jakşılık menen bul kesте bolgonuңarga kuvanam aldыга neçe maksatты койгонуңарga kuvanam andыкtan mында tөгүлүп ырдабай кантип турадам канча убакыт болсо да какшаймын деген убадам эртеден бери карата көчөлөрдүн аралап көптөр менен жолугуп ошол кыргыз элин көргөнгө сүйүнүп турган маалыбыз
Ayla жердің барында жүгіріп тұрған малыбыз. Ал емің ойлап отырсақ, Kadimkinger mana saytıktan ötkündü. Bölünsön börü cep ketet, bölünüp ketti kalkındı. Bölük türgü kep ketet, oşonduktan arubak. Intımak bolsun, ırk bolsun, rızkılı jurt bolsun. Jakşılık menen bir bolsun, jadın arada jakşı söz jayna öskündü gül bolsun. Oşonu tilep ketele, ak tilek menen argaçan. Emi görüşkönümüz jakşı eken. Көп жерлерден аст екен, ушундай жерде дөң иш кылып, алатоом экен кыргызды. Унутпай дайым көңүлгө, сактап жүрүш өмүрдө. Бул өзүнчө улуулук, бул өзүнчө сулуулук. Ал эми тойгонго кылып канагат, торпокта жаным багалат. Силер кыргызга кызмат кылгыла, кыргыйдай канат сабалат. Эң жетишкендиктин баарысы эмгектен гана жаралат. Эмгек кылган азамат аруактан аргачан ойдогуну жасаган. Ошондуктан кааларым эми уланган жакшы баарысы келгенден бери карата. Эң аз издеген жакшы бир жигит биздин алпарым. Ал эми мейраң эжекем көргөн сайын тимеле көңүлүң турат тамшанып. Кылган жакшың ишине ошондой бириңерге бириңер. Birge bolsun dilinger, jaynap çıkıp gülünger, jarık bolsun gününger. Aytılat bugün buyursa, mından ek akındın geptere. Açılat bugün buyursan ek akındın da deptere. Aleme kırgızımdın peylinde, bir gölüp turgan gün dağın açılıp mında getmenin. Alırız kakşanı vırdap jatsanız, kalgan öңdüң ırgalbay. Kazalın eldin ırdasan karaçıgan tip turabız ırgalbay. Nerimin çaçıp bağırı, mederi tutup turganday. Toktolbay ele soğusuz, Toyota, Toys Hyundai'day. Bayladı dep mikrofon alacağım bayken unutsan. Kırgızcan emes sizdiki kaykalap durgan karaçınak meniki Kırgız degen uluttan. Kaykalap durat asmanga timele tilek suraganday buluttan. Alemi Kırgız'tın narkın uşuntip bilinip turat turbayıbı. Önörün uqsa jürögü karaçı tilinip turat turbayıbı. Al sistem bolsa mikrofon, kızlarınday kaledin timele jügünüp turat turbayıbı. Ulu vakinde boşonduktan sizgeni ilgenim berişken. Tazim kılıp elbirgen udam jügün gönüm berişken. Kağılayın ağayın, Kaşınarga gelgende, kadırlı Kırgız el jerde, ısık göl jatat çalkıgan, ırgalsa gönüm balkıgan. Alato jatat jaykalıp, al üstünde bürküt taңшыgan. Ordolu moş el jatat, ırıskısı teң jatat. Bürok ala gelbey kaldık da, ala geldik silerge avandı Kırgız taңшыgan. Bolgonun ela gelbey kaldık da, ordolu moştun töründe kalkın bışıp durgan samsıdan. Çalalamat bilesin, candap geldi silerde. Can düğününe sözlerin ardap geldi doy silerdi. Gen talastın elceri, ırdasa dep silerge. Civerip turattı yerge, sarı zönküy bişkegin,
Sabalap turgan uçuru, akınдар gelip silerdi. Aralap turgan uçuru, var kılsa ken gödöndü. Kırgız degen kutungu, kagılayın ililer. Kagılam karındaşlarım, ırıskı menen bark olsun. Uşul şaharda baskanın, unutpagıla Kırgız'tın. Uludan kalgan dastanın, hak kalpak eldi buyrusa. Ulu jolgo başlanın, ırıskı menen bereke. Ынтымақ болып жаратсаң, силер Кыргызга кырам болгуда, күйрөнө турган канатчан, абиз акым болуп берели. Ырдай турган кыз кана санаттан, ырдай турган жамактан, бизде да жаркыган нечен шаар болсун. Бул жердегидей кара чугурда турган кабаттан. Эми барыңаргаң агайын, биз ырдаганы келгенбиз, көдөнүбүздөн силерди сыйлаганы келгенбиз. Кандай жакшы сөз болсо тыңдаганы келгенбиз. Ырдагандан силерге талбаганы келгенбиз. Көдөнүбүздөн толукшуп сайраганы дой келгенбиз. Ырдагандан силерге талбаганы келгенбиз. Эми дүйшекең акып алгандай алгандай. Жигиттери Кыргыздын тимелең асманда жылдыз болуп жамгандай. Akınдар gelgen eken dep Kırgız'tın jayılıp turat tasmalı, jaykalıp turat oy aknanı. Akınдар dağı tilekten azırak sözüm başladı. Bolgonu düşöndöy bolgon agamdın, biraz ağarıp barat çaşları. Çınında benim ökül atam Turbaylı, özgöçörü Gırdaylı. Elmirbek emne deydeken el jurt menen tıngdaylı. Ankeni söyle tübiyip can balam sözündün adam dep aytты. Özgöçön Gırda canımdan ökül adam dep aytты. Öydölösöň canımdan ötüңd adam dep aytты. Kızlardın ırda azamatı, kıyalı varat toy jalgaşıp. Köpçülüktü görgönde mında göңülü turattın almaşıp. Jügüngö mikrofondu bulmaga da koydu doy tandatıp. Jügüngön kızlar köp, jaksaň ey azamat olturagın almaşıp. Apabak menin tilegim ay, andıktan appak yüregim. Alemi düşekemizsin ağarıp çatsa çaçların alak kızmat kılıp жатkanı. Oşoloy jakşılık menen ulangan, jalpı jurt görse kuvangan. Eň ıdayıp kelgen jerlerde ırdabay kimderi do turalgan. Ayrıkça turan süyünüp jana alparoçular kep aytты. Aytıluu bizdiň kareyde akınдар çıktı dep aytты. Alardyň ananırak göreli aytılsın sözdün bölögü. Janımda geldin elbirdim jakşına kaykaraça, azamat degen önögü. Öýde çyksaň öbögü, ıldy düşsö jölögü. Eň negizi tuğandar uşul jerde do barımdın. Yüregiňerde sagыныç, bolbosaň eken tarыныç. Arubaktan uşunday, ak joluňardan buzulbay. Bolbosaň eken janılış, andyktan ak tilek bolsun, ır bolsun janatan berkiň aytkan söz. Azamat jalgany jok çym bolsun. Agayın tuğanlar, biz ele uşuntup bayağı sayragan boydan asmandan düşe kalgan jokpuz. Bizge dagı ustatlarыбыз markın barkın köp nerselerdi üýretip ketdi.
Айрыкча ушул айтыш коомдук фондубуз негизделип түзүлгөн жылдары анда Ашыралы Айтали, Туганбай Абдиев аталарыбыз бизге өткөн кеткенден айтып берип, небир кызык тамашалары ушу көз алдыбызда турат. Ошол кишилер биз үчүн түбөлүк, өлбөс өчпөс бир жылдыздарга айланган. Анан алардагы дайыма айрыкча устатыбыз Туганбай Абдиев ырдаса дагы, сүйлөсө дагы биринчи эзелкилерден айтып, айрыкча Коргоол деген акын болгон Кыргыз элинде. Ошол акындын тамашаларынан, күлкүлөрүнөн жанында ээрчип жүрүп көргөнүн айтып, ушундан сөздү баштайт эле. Анан ушу мен да туура көрүп турам. Ошол аталарыбыздын арбагы улуу, ошон үчүн Туганбай атабыз айтып берген ушу Коргоолдун тамашаларынан айтып берели. Бул ошол илгери Тер жайлак деген жайлоо болчу дейт. Ошо жерден Райымбек дегендин ашы болуптур. Түндүк, түштүк, батыш, чыгыш дебей кыргыздын өнөкөстөрүнүн баары топтолуп, анан кийин ошо жерде чоң айтыш болгон экен. Коргоол акын анда жаш элем деп айтчу дейт. Ырдасам сөзүмө түбөлгөн. Ким эле ушундай болуп толуп, күйүп жанып турган учурум. Жада калса кадимки жанагы атыластан көйнөк шымтектирип кийип алсам, кийинирээк билдим, көрсө аны кыз келиндер кийет. Ошондон кийип алып пулпуру ырдап турган кезинде баягы жерде күн мурун барып өргүп жаткан коноктордун ичинен Керимбай манапты мактайт экен. Мактаса ал бир тай берип туруп анан айтты дейт. Эй, жамани тешикке үйүр деген макал бар. Сырттан келген дагы бийлер, болуштар отурат. Ошолорду барып мактап ырдабайсың. Тиги обочорок тигилген ак боз үйдө нарындан келген Осеке деген бий отурат. Өзү 64 жашта, аялы Кашымхан деген 16 эле жашта. Мына мактасаң ошону мактады, ыңгыранып басып кетти дейт. Эми бийдин аялы жаш болсо экөөнүн бөлөк үйүндө ким бар дейсиң да, акырын бастырып жөнөп, баягы боз үйгө жакын калганда эле комузун минтип кыңгыратып үн чыгарганда эле бир жаш кыз чыга калып, кайра элди карап, баягы жерден Коргоолду көрүп, качып кирип кетти дейт. Көрсө жанагы Кашымхан деген ошол экен, андайда ырчынын тили кытышып кетет эмеспи, минтип ырдап баштадым дечи дейт. Эң аккайын кара тал болду, ак марал эле мал болду. 60 ашып Осеке, сенин алганын Кашымхан болду. Кулан өк аткан таң болду, куюнда барды чаң болду. Куудай сакалагыңда, куушуп ойноп жаныңда курдашың Кашымхан болду. Кар ойдун ичи кар болду, карайла барды чаң болду. Karılıp karşı getirdi, kara canım getirdi, Oseke Kashımhan sana car oldu. Irda atsam ele Toktoğul menen Eşmanbet kadimki çoğ akınlar. Kadar bastırıp gelesat ele, eko ırdaganda bir kişinde bakkanda ırdap. Birisi malasını tartip etse, ekinci alasını tüzöp durgan uşunday ırçıları dedi. Anan kийин баягы жерден Кашымханды ырдап атканыбызды байкап эле Токтогул минтип баштады деп айтчу. Кымызга кошкон шекерсиң, кыйыткан сөздү сезерсиң, кыялың эрмек Кашымхан, эмилейин алып жүрүп өтөсүң, десе Эшманбет. Самалга кошкон шекерсиң, санаада сөздү сезерсиң, Sağmalı girmek Kashımhan, evi sargayva götürsün. Basakalı öyle uru içi değil. Özü ayavay, oroy. Ünü dağıt, kışıldat, kılçıldat, parkızlanıp, jakşı çıkpay. Anam Kudaydı da tilde üçüken. Uşuye şekrebetten ündü benden ayağım Kudaydı da ötürsün. Anam Toktogul bilen Eşmanbet'ten başkasının bari korku aytış emez biz deyit. Oşol arjaktan bukasın binip, bolkunup gelip kaldı deyit. Адырга чыккан жекенсиң, көң айтышкан менен не терсиң? Кашыңда турган ырчынын же Кашымхан катыны болор бекенсиң dedi. Баде бас аңгыча Эшманбет менин чоң таятам болгон ал киши.
2 karış sakalı var. Ünü zankıldagan kişi ele deydi. Akırın kuyruçuğa minti ırdap koydu deydi. Ya kuyruçuk deyim de kulu köyü. El ozundan aytılıp makal buldun kulu ken eskisi jetip jırtılgan çapan buldun kulu ke ektegi kırkılgan sakal buldun kulu ke degende ele oşo жерден ozundan sözün julu olup ele el ozunda aytılgan makalыңды urayın egindegi eki boz sakalыңды urayın ekkel ayı baştangan özüңdü urdum eşpammet egindegi eki boz çağındırdım eşpammet Alevas bayağı жерден Toktogul aytты deydi. Ey aylanayın, jamaktındagı sый sıfatı menen ırdaydı. Kiçine arıjak berjagın karab aytpaysın bu dese, bayağı tuğançılık jayı var eken, emnemeni ukpaysın dagı bayağı Eşmambetke tartasın degensip, bayağı жерден ağa atırıldı deydi. Toktogul Sibirden Aydoğdan gelgenine köp jıl ötelegeli deydi. Emine sözüm ukpaysın, Eşmambet jakka ıktaysın, birtke bütkön canın var, bir muştumdan çıkpaysın. Açuğum menen bir koysam 6 gün geçke uqtaysın. Sen 9 yıl şıbır aydalıp toğuma şükür degensin. 9 gün açka kalganda domuz etim degensin. 6 yılın aydalı aldama şükür degensin. 6 gün açka kalganda aygılın etin degensin. 2 yılı yol yürümegime şükür degensin. 2 gün açka kalganda gün bile teşekkür degensin. Akşı vakti toktu deyik, aytkan tokon boktu deyik. Oşonu menen kızık başladı deyik. Ançan arjaktan karagaşka atıngen, sürösün tebetey giygen bürö geletat deyik. Mırza jürüş menen bastırıp. Mırza jürüş degen oşol eken, attın tizginin tartıp, bayağı tarta bastırsa, çakçamda başın götörüp basata, mintip mırzalar jüröt eken. Anan oyleyt eken, bu bayağı açtı başkarıp jürgen, bayzak degen boğuluş okşayın. Dep Korgol atabız korku at tuşanmış bolup kaldın deşi deydi. Görse bayağı attın üstündögü Getmen töөнün Toktogulдун ırçıların karay minti öyle ırdap geletat deydi. Bayzagı mesele. Buların asteli sayağı jürt eken Karaçın ayıdı sayın oyur çeken Ayıldan kişin ötkörgöy var elen avılda bürü otur çeken Ayılda menden bürü gırçıcı gasteli da cungalı çeken Buların tüm kadar tünde yocur deken Karacı tütünü sayın oyur çeken Tütünden kişin ötkörgöy var ele türünü bürü otur çeken Tütünde menden böyle gırçıcı Tübüne cungalı çeker Bağır bağır bağırlar bağır aşkan cavırlar Ayaldarın uçtaştırıp bular ayıldaşıp bağırlar Bozu kenim bozu üngün orov algan turbaybı 30'day birigip torov algan turbaybı İşisinen ırçı köpün görüp durumundaydı Eşke çıkıp bulardı görmeysin bu osake Kalgan kapkan söğüp olsa kavuşturbay ittergim ölbeysin diyor osake Böyle toktadı deyip, görse cumgaldan çıkan kuğdul akın Oluya kuyruçuktun özekendek, Toktogul жооп бербейле kuçaktap övüşüp görüştü deyip. Anan al ünde ögönden giyin biz gemine жоқ деп kalganımız durdu deyip. Eşmambet kişine oğuldulup жооп bereyim dese, Toktogul kıyıp koydu deyip, göz kısıp. Anan anısında mani var eken, bayağı koy dese olbay bulgungan, bu kasım binip julgungan, kuluke kaldırbaş süröt deyip. O meyinde pata verip koyunuz aylanayın toka uşun жерден de muzla bereyim dedi. Böyle var. Anan giyin жоқ. Kuyruçuk toktaylanıp kaçıp jüröt deydi at menen. Digil ögüz menen jeli artынан kuup algan deydi. Anan atka ögüz jetpekti, aylan жоқ. Minti ırdap baratat deydi başın kalçıklatып. Kazandağı kırmıçık kazıp jedin tırmışıp. Kalktın barın itteysin kankıldagan kuyruçuk. Apan kırgan kırmıçık asılıp jedin tırmışıp. Ayıldın barın ittegen akıllı canım kuyruçuk. Enen kırgan kırmıçık engilip jedin tırmışıp. Eldin barın itteysin enengdi kuyruçuk da öyle. Ayağın jaman sözlerinin girgende aytты deydi. Ey aylanayın toka bunun ırçı mesele meysi başına çaçırap çıkan cindi durбайбы. Koy da. Oşo жерден aytты deydi. Osake emnegele çük ösün joğutkan baladay üyden aylan çıktap çıkpay kaldın.
Ayrıca uşul ırçısın razı kılbasan ekөөbüz narınga soo ketpeybiz dedi deyt. Oşonda osake kızıgı oturup ukkan ekendey bayağı жерden çıkıp özlerinin jigitlerine buyruk kıldı deyt. Biz minip gelgen atlardın içinen jabdığı ak gümüş bolsun, özü kapkara jorgo bolsun. Oşonu tandap mingizgiletip başkabız tayal alбай жүрсө кулуке ушинтип аталып алган деп муну Коргол Досуев деген атабыз эскерип айтчу экен. Андан Туганбай Абдиев угуп, андан мына биз угуп айтып берип атабыз. Sen көрө турган күнүмдө жолугум кызыл башая, жол жүрүп келдим атая, жалынга салсаң өзүң сал, жарокер көзөл сыпая, көйнөгүң кызыл башая, күйүк жүйүп келдиң атая, күйүткө салсаң өзүң сал, көркөмүң көзөл сыпайы, көркөмүң көзөл сыпайы. Hayra varsan canında hınağın bolup жүрөйүн, күнүгө келип суу алганда булagың болуп жүрөйүn, жашырбастан ачык айт, эмине болсоң оюңда, жүрөгүнөн илинген туткунуң менмин торуңда, кыйнасаң да өзүң бил, сыйласаң да өзүң билей, тагдырым сенин колуңда, тагдырым сенин колуңда. Ырдап дейт. Bir keste gözünden seyilim bari gelip kalıp dur mangdayında birle baybiçe kalıptı deyt. Ese şarşın aytı deyt. Aylanayın apa, bu el ukpasa da sizin uqqanınız karahmat. El çıdabasa da sizin çıdağanınız karahmat dese, diga pauz aytı deyt. Aylanayın balam, ırpırın mendilişin yok aldasında görpeçe menkili. Oşan alay edeyin de oturan deyt. Ansılar taşileri get kalmasın deyip bu köşe köme süstel böyle oturup aldı. Demi gezekte ayradan Şol Kırgız Respublikasının madaniyatını empek sürgen işler Kırgız'ın mıhtı akımlarının biri Elmirbek İmanaliyev ağızda öğredi. Elmirbek ağızda hazakın bir akımı öğredi otaktaydı. Bizden atırılıp jatkanda Munayevuz Kırgız varım senderge ne oldu başından aşık etti uayın istese Elmirbek ağız aytkan. Öy Kırgız'ды toğu jaratkan Kudayga jakın bolsun dep Kazak'ты çölge jaratkan Munayga jakın bolsun dep, Kırgız'ды kırga jaratkan temirge jakın bolsun dep, Kazak'ты tüzge jaratkan temirge jakın bolsun dep. Biz dalada kalgan ballarga bata örüp kelebиz baylığın arka olsun dep. Oşol baylık menen östüңөр baylık bolgo degende bar balang dep. Yettiңер dep.
Surabaya durmay koldoп турабыз дүркөтө болчак. Armandu sezimdi qo'zg'ab sayrab, bir bulbul bulup kelek kunda, biz yürüçün alma vakti bolcap sayrab. Al baktan adaşıp buygun kalgan, harışaktan almaday suyun kalgan, al suyun bulbul hey, aylangandı, aşığın izdegen bürül tamdan. Janşaysın yaş bulbul toktoğun, Jaşoda can kögey bostoğun, Jaşımın göbeste bal gündürdü, Jaştığım jaştığa ey okşoğun. Sayraşın ötkündü eske salıp, Salar kaymal gündür çekte kalıp, Bulukkan bulbulday seni joktuyum, Buyruksuz suyumdun ey estevalı. Geçte ünüm basmay bulbulum, Egemen çay bulbulum bulbulum ay, Bulbulum bulbulum ay, bulbulum belinden andan aşulap çaylayıp biz dinelim, Azaptan salıp kıynavay, Cavırkap göğüldeydedim, Karosuz kalgan kayıtlar, hayır kuş canım men gettim. Uşul dekabr aylары, 2008'din yanvar aylары olur. Oşonu menen ortada bir 10 yıl tınımdan keyin yüreğim gayra bir silkindi okşayt, anam bir jaza başladım. Oşentip Aruzatım degen oğun çıkardım. Oşonu ırdak vereyim. Şu son kovalların biri bu.
dayraday ostonurunda uçurattı. Alras cadı buska saktadık babadan kalgan murastı. Bulcakta da çoğun canılıp Akkalpak Kırgız kalkının bulcakta da karasak akındarı canırıp Aytışat ekende uktum Facebook bucalak varaktarın artışıp tümele balkışat ekende uktum Bistigi filarmoniyanın töründe Ekiden akın çıkışı vergi bırdap gelebiz Kırıstu kırgız el tursanır davaybız negebiz Alemi bulacaktı kırab oltursan Vakti bekmenen miratın Baldardı kırgız uğasın Bular canırgan baldar turbaybı Can düğünün örgü silerdin timede tabılgan baldar turbaybı Kakaonun canağı çayınday baldar turbaybı Kazıkarda çuçuktun Kırgız'da mayınday baldar turbaybı Anda bulardın aytılsın elge camağı Vakti bekmenen bir attı var ustosu valadı Karayan Jaş Canlı Keçikli kanatları Bahtibek Cana Mirat Mırza. Kocamanızlar, kocamanızlar. Assalamu aleyküm. Alay kalkım mamamı. Başlı yiğitçilerge aytamın ısık salamdı. Elgi aytam salamdı, elçilerim mamamı. Biz üçün alыс mekenden tökmülөр gelgen turbaybı. Anda emese bakı dost ködündü gürdür daylı. Appara geldi. Kübe olup turganlar konsert görüp jırgaylı. Galaxy iPhone karmabay. Bizge gömül buraylı. Appara geldi. Kala geldi. Men ayttım sözdün özөгün, sen aytçı sözdün bölөгün. Akın jaktan Karayada boldun go sen menin önөгüm. Manasqa, he? Men ayttım sözdün ırasın, taap gelip turasın. Gezegimdi bereyin, bakı dosum ulasın. O gezekti verip mağa turasın. Çoğ akım benim miratım. El aldığında ırdatıp beni tuğratı verip turasın. Görücü menen konoktu. Aytıştı başlap çırgattın. Irgat koşu çertkelep komuzdun ünün sızdattın. Alpakındar geliptir. Gelmirbek cana azamat. Alıstan geldik bir dağı. Elirip geldik bir zaman. Silerdi mında görgöndü. İlhomdor bizde candan at. Dişişip çımçılap. Bizde şingildi sözdür kamdalat. Appara geldi. Bolduңar ustat mugalim. Östürü arttan jaş kanat. Şakirtinger bari çeçender, aytıştan kişi jaz kanat.
Tөгүңөр менен силердин айтышыңар дагы башталат. 4 акын келет деп укканбыз. Даярдап койсок ресторан эми 2 орун бизде бош калат. Бошобой келбей калганбы, алы менен жеңиш автомат. Себебин балким билемин, айт десең айтып беремин. Кара сөз кылбай ырымды, комуз менен теремин. Кезегинде келгенде алы менен жеңишпек, казактарды басчы эле. Беттешкен жерден айтышып, жеңил алып каччы эле. Кечөөнү Алматы аэропортунан көргөндө кармап калган окшойбу. Чечен акындардан көрсө бөлүп алган окшойбу. Апанекеле, мына Олжак отуруп. Акыркы күндөрү мурдума бир жакшы жыттанчу. Базарлыктары бар бекен, жайнатып бизге мактанчу. Жешил тоолору даярбы, ыр менен жеңип актанчу. Мекенден келген замандаш, базарлыгала келишет. Чучугуна кошуп, боорсогун жайнатып мында беришет. Болчабылар. Экөөнү тең мактайын, булар чоң акындар кыргыздын. Дайым эл алдында ырдап келишет, булар жарыгы болот жылдыздын. Эми улагын миратыр, ырдагын өзүң улагын. Шакирти болуп бир 2 жылдыздын. Жөндеги турбайын берип комуз кызыл тилдин сазайын, андан кийин тиякты көздөй качайын. Болду анда факы кетели, кетпейдеги нетели. Алыша берсек бул алпакындардан биздин тил болот экели. Ошол 2 эли тил менен алыбыз буларга жетеби? Абулардыкы билесиң болуп кетет жетели. Мына ушул жакшы болду. Меники болот экели. Артта калып жүрбөстөн азыр айтышып буларга деле жетели. Биз булардан кем бизби? Арпадан жасалган жем бизби? Андан кийин жөнөйлү, ага чейин жана жүгүнгөн караянканы биз деле алмашып бир көрөйлү. Анда биягы жок эле, эми кандай кыласың? Чото байкасам калып сен турасың. Айтышка биз даярдык көрүп, сөздөрүбүз бир аз такталган. Алмаштырдың сен микрофон буякта үскөчтүн баары чапталган. Эми 2 акындын угалы кыргыздын опол тоодой макталган.
Turgan akınдар ey, menin akılday turgan akın var. Karayden işlep yürüse da kalkı menen doy jakındar. Elektronluk akınдар, elimde turgan akınдар. Elinen alız yürüse da bul el yurtuna doy jakındar. iPhone menen aytışkan, azaptın arbın tartışkan, Galaxy menen aytışkan, gep sözlerin tartışkan. Özüңөрдү байкасам өзгөчөң экен кыядың. Бактыбек менен Миратым, бактысы болуп калдыңдың. Бакылда ырдап турасың, анығын сөздүн айттыңар, айтканда сөздүн ырасың. Азамат азыр көргөзөт, силергиң акындыктын кыласың. Актан аягын атадык, агайын журттан батадык. Өзүңөрдү көргөнгө өрөкүп жүрөк жашарып, турганыбыз жарашып. Эми кааларым чының узак жол, айтышкан тилиң экеле, анан өсөт жетеле. Анткени мында карачы, калкыбыз сүрөп жатпайбы, калк үмүтүн актайда, ак тилек менен ар качан басар жолду тактайда. Пейилибиз жакшы сактайда, берекелүү калкына булар пейилинен айтып жатпайбы. Анткени мурунку чыккан мүйүздөн кийинки кулак, мурунку чыккан кулактан кийинки мүйүз ашпайбы. Мына кийин чыгып артынан аяк жуптуна таңшыган акындар болгон жарашып. Кечен алмадай бала кезинде, акырда турат эсимде. Ашыкемдин жанында, акындардын сабында, Тууганбайдын жанында, тууруна конуп кабында. Анда мен балаң эселек, 14 жашым жетелек. Абдийип залкар устатым, айылдан мени бурбурго алып келген жетелек. Ашыкем менен эстекем, алардай болсок дечелек. Өрнөгүн алган алардын, өткөн күнгөстөн кетелек. Элинде калып сөздөрү, ээрчишип кеттиң өздөрүң ой. Эсилдер бизден чекелеп, ошолордун арбагы, ошолордун ардагы. Бүгүн өзүңөрдөн байкалап, өзгөчө элдин байрагы, өзгөчө калктын сайраны, өзгөчө калктын майрамы, өзгөчө калктын салмагы. Анткени тил менен улут эл болот, тилсиз улут кем болот, тирүү өлкөдө тең болот. Ошондой чыны болбостон эл журтуңдун ойлошкон, ак калпак баштан түшүрбөй, акындык сөздү бүтүрбөй, өскөнүңөрдү каалаймын. Эрезе менен нечеңге жеткениңерди каалаймын. Оозуңардан төгүлүп, а деген жерден бөлүнүп, алдыңкы бутуң бүгүлүп, аргымак болуп жүгүрүп, акындыгың билинип, Бактыбек менен Мираттын бактысына сүйүнүп, биз дагы чогуу жүрөлү, бирге ойноп күлөлү. Бул дүнүйөң аманат, ушу дүйнөң аманат, устун болуп ким калат? Калкка кызмат кылбасаң, кастарга калат жаманат. Ошондуктан арыбак, ак тилек менен дайыма. Алдыңардан акын өтпөсүн, артыңардан кууган жетпесин. Башыңардан бакталай, байырласың кетпесин. Кезинде мына билемин, Азамат менен Алыда кичинекей бала эле, эсимде турат так эле, келгендей болуп жаң эле. Булары дагы такалып, булары дагы какалып, булары дагы сөз таппай калган күн болгон ошолдур. Ошолордун баарысын ой дүйнөгө жаталап, андан кийин өстүрдүк ар кимисин да такалап. Такалгандан аргача такасың өсүп жетилип, эң акылың өсүп жетилип, ал күндү баштан кечирип. Азыр көп нерсени чынында өстүрүп жатат унутуру, ошолордун кезинде келип калып учуру. Азыр мына карачы эки акын чыгып калкынан ой, устаттарын нечем бир будуулардан таңшыган, батасын алып калкынын байырлап кыргыздын аркынан өсүп келе жатпайбы? Эрезеге карачы жетип келе жатпайбы? Ошондуктан айтарым, эртең
Ak dilek menen birigip Alatoo halkı suyunup Vakti beklegen akınga barkın berip yügürüp Turganın görgöz gezgedip ağa çeyin aytarım Ak dilek menen daima öskönün ördü tileyde El akını bolup bir jetkenin erdi tileyde Geplerin erdi tileyde Kudayım dayım saktasın Kursantuğ halkın maktasın Ek öngördün daima aytkanın arır bolup Baskan jolun şırı bolup Oşonduktan arı kaçan oydoğu düýden arınasan Muna kalkın arı kütüp tanışanam Kalkınan elin alparat Ak dilek degen uşunday Eregi çıkkan yerlerde elçi olup türgülü El jurtun ardın daima gençi olup türgülü Tarazanın tak düşkün taşı olup türgülü Akındardan arı kaçan başı olup türgülü Muna düýşendey bol konak ağız Özü gelip bul jerde silergen alakan çap suyunup Akındığınar bilinip Uşunday jerde karaçı Bulanganın ardı görgönü Ulu jurttun barına Tuvanganın ardı görgönü Eme gelgen mında Günübüz kaldı sanalı Ak dilek menen yürekten oy Aytkan söz kalat esimde Başka gündük bilbeymin uşugun kalat esimde Uşulgun kalat sezimde Azamat özün aytakay oy Uşunday ömürdün bolsun jakşısı Özgünün bolsun tatlısı Emin azamat kasuron var Buyrusa tör takımında bolmok dep Cana tögüp gitti miratım Andıktan tör takım bolsa bul jerde Ekönün ordun baskanın ekönün balkim aşkana Bulardın aytıla tokşay kaldıdan avaldan berki dastana Özün ördögö jetebi je özün ördön ötöbü Oşolon aytıp bere koy Aytkan dele dilinde getegi Aspar çücerige barışat öz çüceriden ösüşöt Alkınganda bu dökön amantaydan ötüşöt Alı menen azamat raz aytış albay ötüşöt Savalaganda bu dökö gede talaşıp sapar bekte olup getişet Emin andayda bolson al bolsun Ekönün jolu var bolsun Kıyladan ömrü sürüşkön Kırgızstan akıngan çeken Köykülkön adam jürögün gödöndürü var çeken Elmirbek Cengiz Amantay al avtomat degen kalp eken Ekönü karab oltursan Bular talke meyle tank eken Emi canatan beren ağayın Ödünden rıdadık, silerden görgön jurttu doy sıyladık. Emin Elmirbek akından ötöbüz, ergigenge gelgende, ağayın jurttu görgöndü. Aytılçı sözün bardığı, aytılıp durdu termemde, silerden amanı sen kaytıla. Alatoo kırgız el jerge, Alatoonun başında, dan kaygan uğlu bolgula. Asmandı tele vara kaçan, şan kaygan uğlu bolgula. Gödününden namız var, kara kıldı kakjargan, gödününde kalыс var. Martuğallar boldu da, sanatın elden unutmay, saltuğallar boldu da. Önörün örmenen ara kaçan, özgöçö kırgız kalkının kupuluna toldu da. Düýşen ağaň aytarım, ıntımak menen birimdik, silerde bolsun kılayım. Irıskısı Kırgıztın, bir yerde bolsun kılayım. Gödünün örden ırıskı, tolup dursun kılayım. Jaratkan Allam jakşıga, jolup dursun kılayım. Emi miýrejemde karayın, miýrejem jakşı turbaýby, biňdegen sözlü tawaýyn. Akınдар gelip ekendip, arbytyp geldin agayın. Ey jana maksat borboruna çoğuduk, barıňar ırdap turgan çağıňar. Biriňdi biriň süýlenip, mamyntyp tыңдап turgan doý çağıňar. Jakşylyk menen rızky. Ey jandap tursun adayım, ende jakşylyklary samaýyn. Endigi jynyň ofiske oy. Alsalar eken buyursa janagın imperatordan sarayı. Bakındardım bayana, keremet yuğun geçtin gelip kaldı da ayağa. Elmirbek ağam ağam öpöz, emki dağı buyursan ergigen sözlü
kavala. Ağacayın buyursa zamandaşlarınız silerde açık olsun kavala. Bizden atayın geldik siyergen ırdaganı bir ergene. Kalkıma da kandardı çavalı. Arkadaşlar bugünkü Akıtar menen Uluğu Ecesi Tarayıp Bakmadı. Gelizler, Türkülüğün Kolça oyunundan Tahtadan uzak koyduk. Sizlerle de razıyız. Tam olunuzdan aman olunuzdan. Koreyaдағы Kırgızların atынан sizlerge biz rahatsızlık bildiremiz. Biz Allah'tan tileyimiz. Kudayım eç nerseden kem kılbasın sizlerde. Elimizin erkesi olup жүрөгүлөр, талантыңар ташкындасın. Gözümüzce suyuna oturabız, Oşonduktan bağ tavadan kalgan salt eken, balakan jayıp, batağızı bereyli. O mümin Allah'a bak, eç nerseden kem bolbay, el erkesi olup жүрөгөрсүн. Amin. Uçuşun kara, ubakıttın kosumal. Gezek geldi koştoşuğa ırsunar. Kezdişkince kayradan düz görüşüp, aman esin açık bolsun joluna. Arvаңыздар, ардактуу акындарым, элиндегенде эмгегинен талыкпаган, айта барчы салам деп мекенине, Кореядагы кыз уландар сагынаарын. Koş bol kurdaş, dağı bolso jolgarбыз, uçuraşıp koldu beken kusarбыз. Taşılıkta joluguşu köp bolup, biribizdi kubantarбыз. Жигит болсо, мырзасы бол элимдин, коргону бол ак калпактуу жеримдин. Unut karvay urpaktarga sakтай jür, bilsin alar bizde yaga degiyim. Çıdamdуу bol, otko salsa büybөгөн, alsız jandı koşoy alga sürөгөн. Sendey adam anık uulu elimdin, möltür taza takkırgızca süylөгөн. Koldan gelse başka tildi bile jür, namız körböy kırgız tilin süylöy jür. Hanı bolup başka jerde jürsöň da, sen kırgızdın kul ekenin bile jür. Bolson, ayımı bol kırgızdın, kara çaştay kanikeydeyce çüröktöy. Sen enesin, gelecekte uğul kızdın. Sen büyüksün, ulu yolu cibettey. İyilikleri kız jigitten baştalar. Mezgil gedet ak karası taktalar. Kol harmaşıp ala toğunu baktasa, kırgız yurtum siler menen tantana. Rahmat. Anda bugün gecemiz ayaktады. Gelip bergeningizlerge çoğun rahmat. Жаңы жыл келді, барыңыздарды келе жатқан жаңы жылыңыздар менен. Аман болыңыздар. Yapma